mugabo rero wari umaze iminsi 20 ashakishwa uruhindu yatawe muri yombi. Muhanga rero polisi ikorera mu karere ka Muhanga yafashe umugabo witwa Ntaganzwa Emmanuel awukekwaho rero kwica nabi uwari umugore we agasiga rero umurambo mu cyumba. Yes, yari ashize rero iminsi irenga 23 inzego rero z'umutekano polisi ubugenzacyaha zishakisha rero Ntaganzwa Emmanuel ukurikiranwe icyaha cyo kwica umuwo bashakanye witwa rero Mukashyaka Natali. Mwijoro rero ryakeye ryo kuri uyu wa kabiri tariki ya 12 z'ukwezi kwa 11 2024 nibwo umuturage watabaje irondo na polisi abonye rero Ntaganzwa Emmanuel ahitwa Iremera. Ngendeyimana rero Celestin yabwiye umuseke ko uyu Ntaganzwa Emmanuel yaramaze iminsi 23 acitse, yaje rero kuri moto ashaka kwinjira mu rugo rw'umugore bakeka ko ari incorekeye. Nibwo rero yatabaje irondo ndetse ahamagara na polisi bagota iyo nzu kugeza rero bamutaye muri yo. Ati rero twamusanganye udukingirizo tubiri mu mufuka yari yitwaje. Ngendeyimana rero kandi akomeza avuga ko uyu Ntaganzwa Emmanuel yaratarinjira mu nzu y'uwo mugore bikekwa ko ari incorekeye. Ati rero birashoboka ko yazaga nijoro akongera rero agasubirayo butaraca, ubu nibwo tubimenye. Umunyamabanga rero nshingwabikorwa w'akagari ka Gifumba Bikorimana Emmanuel avuga ko bafashe rero Ntaganzwa saa 8 z'ijoro kuko abaturage bari bagize amakenga y'iyo moto ije nijoro. Ati rero iyo ncoreke dukeka yimukiye aha hantu vuba. Gitifu rero Bikorimana akomeza avuga ko ubu Ntaganzwa ari mu maboko y'inzego z'umutekano kandi ko ari byo bifuzaga. Ntaganzwa rero Emmanuel bikekwa ko yasize yishe umugore we Mukashyaka Natali tariki rero ya 20 z'ukwezi kwa 2024 yorosa rero umurambo imyenda ahisha rero abana be ko nyina yapfuye, ahubwo rero abakura ku ishuri abajyana rero mu murenge wa Kibirizi ho rero mu karere ka Nyanza ari naho akomoka. Ntaganzwa rero Emmanuel yakoraga muri farumasi iherereye mu mujyi wa Muhanga. Uwo mugore rero we bikekwa ko yishe, bari bafitanye rero abana 3. Ntaganzwa rero akabafungiye kuri station ya RIB iri mu murenge wa Nyamabuye.